Tümrada hortani ledine Lelledine leddine tevdine 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 Gerden sisse kormircan ledine Lelledine leddine tevdine Gerden sisse kormircan ledine Lelledine leddine tevdine Tümrada hortani ledine Lelledine leddine tevdine Tümrada hortani ledine Lelledine leddine tevdine Khubda dastemi ledine Lelledine leddine tevdine Dasti khubda dastemi ledine Lelledine leddine tevdine Tümrada hortani ledine Lelledine leddine tevdine Tümrada hortani ledine Lelledine leddine tevdine روز باش صباح بخير تماشاوان جاوم بخير عتم بركران انترنت كردیه بدنگ پروین حسینی ما دست پروژه کرد دست داویا هفته کرد جاره کدیم بخیر عتم استودیو ما استودیو انترنت کردیه ایرودی سامی سر مجارکه گلکی هجا باقون لورامی بحثا دل بکن چاوا دل اخواد بیم نشین نو سامی بحثا نخوشی دل بکن ایرو مجارما اوه هلبتون جی کارن جمره پیام خو پرسی خو بشینن می بحثا نخوشی دل و دماران رحکام بکن گلو چی نخوشی دارد که بند بیم هیجی چه بن خوارن و خوارنامه دوی چوابه و یا هریزه باشی ام بیشن حس کرنا دل خو کم نکنه مساعدت بروژه بکن جبر ویکجی 0506 657 53 62 ببینیم ری شمره پیام خو سلاو خو هر ها پرس خو بس نویسن لورا دو میوانی منی گلکی هیجان هنه ام بوان باخون کام بنیرن خیر هاتنه که بدنوا و سران سر 2 ساعت ام میوانی مالاو بن و د مزب موزیسین خو دست پی بکم و بخیراتن اسماعیل حق پارماکسز برکین گورلر دسته و صاحب مالاوا پروین حسینی تبخیراتی سرچواتی دی خانم چای باشی دنگه تی خوش مدست پروژه که ام گلک باشتر بوم ام سپاس ام جی به میوانداریا مازوانیا و گلکی سپاس کن گلک کیف خوشن باشه سران سر 2 ساعت می پرورن ام سپاس دکم او میوانی منی هجام گوت هنه دو هم جبو وان خوشیا گلکی هجان و قدر بلندن هم جمی پرسیو ببرسوینن ام کرم بکن از وابدم ناساندن دو چند دکتر سردار دمیر او بخار دکتر قلب ادله کاردیولوگ ام بیجن تبخیراتی سرچواتی مامسته من چانه باشن صاحب خودش ورز من چانه باشن همچی باشن مالاوا ایشالله می ایرو آگاهی باش بدن می باشتر ببین این باشه پروفسور دکتر هایدار یشه پسپوری نخوشی اندر و دماران تو بخیرات سرچواتی مامسته سرچاوی نشه گلکس پاست که من چانه باشن باشن صاحبی ایوه تمامی سیرجی می تماشه می بیانوان باشه سلاو حرمت ویج بجوار چه تف درم بیجن و دمی هلبت بحث بکن دیم بنیرن کادنا برنامه هم دمی بحث چی بکن ادیتوری من و تریک آماده کردم لی بنیرن ونجی و دمی در رابن شیار ببین تاش حاضر کن کرم بکنم به هفدوره روزه که خوش 2 ساعت خوش در باز بکن املی فدریل بنداود هن خوشی صحت و قایده خباتا دل خرادکن جارنا ریل بر مرنه ودکن گلو او نخوشی کی جانن سدم و نخوشی نخوشی دل چنه گلو سرما دبه سدما قریزا دل آننا
meriv çawa dikare rê li ber vê talûkiyê bigire. Reh û damarên xitimî çawa diyar dibin, çawa vedibin. Xew tesîreke çawa li nexweşiyên dil dike. Kîjan xwarin ji dil re başin? Ji bo siheta dil divê meriv çawa tev bigere? Cewabên van pirsan û gelek agahiyên din di bernameya dawiya heftê de bi vegotina doktoran de bên ser ekrana we. بله ما دست بکر ام بیجن ما بحث دل و دماران کر و دمی ام به قلب دست بکن به دل دست بکن به سردار خوجا راست خوازم دست بکن به دست راو ماموسته هر تمام دو بیجن نخوشی دل و دماران نه نخوشی دل چنه از پیشی به بپرسم دل ما چما نخوش دکه و دل ما چما اوقاسی جبو ما گرینگه لورا دل یکی تنیه نوکی هناوی میدیه و هنه که خوازم بحث گرینگی دل بکن ام بوی دست بکن بله از کارویا بیجم دل لباتی می هری گرن از کار بیجم دل و مجیه بریا آنها پروین هنم قالا سترانه خوش گوت دینه بدنامه از کارم بیجم دله لی هر چقدر دین بجی حنک بدل نابه چقدر عمل دلی خو مقاتبه اوقا دلی مجی لما مقاتبه اوقا دین بنا خوش دین بنا باش دکه و کم خوش دکه او مدره ناهله حتی کو جیانا ما دوام دکه دلی مجی مره سبب ویا از کار بیشم ارگانیمی هری گرینگ دله yani ji bo vê kêjî yani tişta ku herî zêdan baldar bin belkî jî ji lebatê me yek jî dilene wisa yani wekî Tirk dibêjin em bi Tirkî dibêjin gerî dönüşe ait tune ne yani veger awê tune yani xwedêneke tiştek bibe em ne miqatebin belê veger kar bêjim veger yani pêşketine tıp pêşketiye teknolojî pêşketiye imkan derfet zêde bûye ji ber vî awayê ez karim bêjim çuqa نخوشی وقتا زیاده دبیجی ام سرسریا وان دبینو ام وان تداوی دکن لی درفت حتی سونه ام نکار بیج جیانا ملت نکار بسکنینه حتی درکی ام نکارن مداخله بکن و پیش بکن نخوشی وان کیم بکن و دلیوان سراس بکن بله یه باشه ماموستم یعنی ما گرینگی عادل فهم کردم گن هاج بر خو بدن ماموسته خویدی گرینگی دماران رو حکانم فهم بکن یعنی تکلیه قلب و دماران از وسابیج ماموسته دلاشه ما ده گلک دمار هنه لی شما تکلیه قلب و دمار او قاسی جیوان ایدی بهتر گرینگم بیش نه راسته دمار به کرمانی جرادن رهندار yani hayata damare. Hayat buur tamamı vücuda merivra belat. Yani bu şekli iş خوین دی چه سر tabii eğer vakti damar vakti vücuda merivda damare meriv rahat sağlıklı olarak vakti ne şuğulun ev bölge dimre. Yani hayat ruh cüyavi perkoş nafki koşle danine. Tabii ev kalp bahavrane. Yani tamamı vücuda kalp dertine ya da dişin kalp. Nekhoşiyle çi zirar bide kalp. Aynı zamanda eve zirar edine rehendar acı. İcac bina ve havayı çi önlem merivci kalp radı veşe hemen hemen özellikle damar eme atar damar aracı merive gereken aynı işte beşe. Vücudame hemen tamamı vücut damar açıldı. Hesap kirne toplam direşkiriye damar eme vekaku meriv duvara dünyayı bıkar. Havka ku damar vücuda meriv dahil. İndi cibinavi havayı gereke meriv evyar raha, hayate, jiyane hem kalbi xu hem damarı xu meriv gereke perle dikkat bike. Neyse jali xwarnu ve xwarnu ve jid vem seri muqatab dedi be damarı me hatiye girtin xatmiye ev hamed avay ki neyini tesir dileme jid kenem sama tabii vakti ku damarı te bıxtme hem ev bölgevi naşuğle dimre. Yani jiyane tişkivan ne mümküne. Hem zirar da kalbete. Yani mesela damar işte bypass emdivejin veya koroner kalp hastalığı navaşina emdivejin evci damar tıkıtme. Atar damarı ve tıkıtme. Veya damarı piyel lenge mer. Özellikle şeker hastası, diyabet, koa
Ondan sonra hiperkolesterolemi genetik همه yani sedemin ne demek? sedemin. Sonra van davatı ki van ev sebebin damarı mervatı dıkıttı tabii ev bölge Yani vaki em bejim qanalek ku av terene nefsa. Çav avdır be av dimine hişk dibe. Vakti xuyna meji ne çeser dileme. Ve çaxı dileme ji perskireken din dert kevin. Em tikarim çeki vak minak bidin. Aynen. Bele raste. Peki mamusta beter mesela van hayamin davi de geleki kriza dil em dibinin ser xeberalı der ve derdor axı. Edi bicuan aracı geleki zede derdi kevi. Tesirat bejin tiştên derveyî hene gelo yan ji ber xwarin û vexwarina me guheriye, heyata me guheriye. Em dikarin qrîza qelb çawa bêjin, ser vêm çi bêj? gelek faktör hen li ser dil bandora wê hene. Ne tenê faktörê çevresel. Lewra gelek faktörê dinê jî hene. Em karibê jî nexweşiya şekir, nexweşiya bilimbûna tansiyonê, di malbatê de nexweşiya qelb hebûna wê avana girîng in. Wekî din kişandina cigarê. Ew tenê xwe dikare bibe sedema nexweşiya dil û nexweşiya rehê dil rehê bedena me hemiya. Wekî din xwarin û vexwarin. Ez karim vê bêjim çuqa xwarinê amadekirî em li derva dixwin ew qas zêde nexweş ihtimala nexweşiya dil zêde dibe. Sedema wê çi ye? Sedema wê amadekirina wê û wekî din orana protein, karbonhidrat û a don ne baş e. Wekî din ji tenduristiya me faktörê maddeyê ji bo tenduristiya me ne baş. Ji ber gelek sedema vana hene. Hinek hene ji bona ku zêde çavnebarî zêde pere qezenc bike ji avana îşana dike. Ez nikarim bêjim çima ava dike ama her gidiçe ev tenduristiya xwarinê jî weke tenduristiya mirov kêm dibe. Ji ber vê sedemê mekanîzmaya kontrolê pêwîst e ku zêde bibe û li ser avan xwarinê amadekirî gelek kontrol çêbin û toplum jî millet jî bê adahkar kirin ji ber vê sedema. Ya mesela bahsa xwarinê dervetkin ya mamuste beter li ser rûn disekirin yağ rûn em bêjin wisa yani sedema ku yağa ne baş bikartînin rûnê ne baş bikartînin. Dedî damara jî dixetimîne. Hew ne sedem ne hew yağı. Yağı ne baş yê ji omega yê kêm em wan rûnana em dixwin. Divan xwarinana bi rastî piranî ev xwarina ev yağa hene. Lê pêwîst e ku yağa ku em dixwin jî yani dohnê ku em dixwin ew jî bi oranekê be. Yani kêm hindik ev karibê ji hindik û rindik yani kêm ama gorî oranekê em bixwin. Piraniya wê rûnê em dikaribê ji bitkisel wekî din rûnê zeytûna wekî din em dikarivana ji omega 3'ê zêde ne. Ji bo tenduristiya mirov baş in. Lê başbûna wê nege tu zêde bixwe tu bê ez baş bim. Ew orana wê heye. Wekî din rûnê ji heywan tê amadekirin em dikare wê jî bixwin lê kêm. Em nikare zêde bikin. Ev orana pir girîng e. Di xwarinê amadekirî de ev orana em nikarbêjin ev rûna rûnê bitkiselin nebatiye yan rûnê çi hatiye holê. Ya ji ber vî sedemê ev dibe sedemek nexweşiya dil. Wekî din ne hew rûne wekî din maddeyê tu em tişta distînin em dinerin birê pakêta tişt lê dike. Em nizanin A250, A750. Awan kodana pêwîst e ku em vana zanibin. Gelek tişte cûr ve cûr ji jiyana mirov re zirar ne tenê ji zirarê ser dil. Wekî din dikar ser me jî ser organê me dinê jî ev zirarê bidin. Ji ber vî sedemê
پێویستە و ئەم خۆدەکاریە خواردنەی ئامادەکاری ئامادە دەبن ئەم بەعلمن ڕاستە یعنی خواردن gelekî giringema behsa hûn kir mamoste damar jî têne girtin divê mijardewin Sevê evkê di sê kelîme bêjim qatkî bikim ji xwe jere li dinyayê araştırma kirine ser qalb û damara nexweşîn û sebebê wan ra di sê topluma da kalp hastası hindik dîtine xweceyî zane yek jê Fransız çima ew çi dixwin Fransız nanê êvarê di zamankî geniş de dixwin zamanî ferh de di 10 dakika da 15 dakika da na hêdî hêdî dixwin pir hêdî dixwin be sohbeta wan aile evkiya wan saeta devam dike sindirmiş dikin yani o tamamen Akdeniz yani wekî em bêjin tiştên sebze û giya wan nadixwin wisa saat işlere hoş ve aynı işte Akdeniz beslenme tarzı. belê rast e Êdî diye Japon. Ev jî araştırma kirine gotine ki av Japon'a çima ev kalp hastalığını avinin. Japonya ada ülkesi. Dora ve tev bare. ew jî masî wan hene ez dibêm Bravo. Lêdir edin bana tev masî dixwin. Ji wir têne divên girîtê nêzîmeye. aliyê Yunan'a Girîta da sê li wir 25 sala araştırma dikin. Kalp hastalığı araştırması dikin. Dinava 25 sala da di Merîkî da kalp nexweşînê dibînin. Dizanî ki ye? ew jî teqet ji vir çûye Na kasabê wê dere. qezabê were ew Qezabê wê goşt dere. zêde xwariye qey Bravo. Yani goştê sor. Kasap dedi tu ev Tu bikene ki kasap tu dikkat nafrus. İndi ji buna wê awayê sê besin çeşidî wî pir önemli ne. Merev gerek ki hem ji zabana hem ji kalba pir mühim in. Yek jê te goş şekir. Kim? Goştê sor. Ondan sonra karbonhidrat. lê mamosten Yani nerîne Çıka gewsanîne bana merev kim bixo? Ez bixedînim zeytinyağı bixo. Eger tu goş dixî masî bixo o bitki. Karbonhidrat Bitki navî kêm kurmanî çi bû? sebze şinkayê هەروێ شینکایی Şinkayê. Ji bûna vê awayê ev vana mühim in. Ama tabii her yaşına hatta çili serbestî hemen hemen serbestî. Ez cana nexweşê wira vad vêjim hatta çili kuzum kurmacî çi bû? ber Ber bixo ama piştî çili berçi dixo tu wî bixo. rast e newsa lewra Piştî berçî çilî, çi bixwin ew jî Yani kîro piştî çili mere gerekê pir dikkat bike. İca insan toplama mecî ana ortalama ömrü wî gittikçe zêde dibe. Van konuya gerekê pir dikkat. rast e min ev bigota got ya goştê sor kêm bixwin em kurman jî goştê sor hes dikin taştiya me de jî qelî heye ez dibe awar dikim ber gelek kesan ha qelî heye vêga xwe neqeydînin mamoste B12 B12 ev vîtamîna wa jî kêm dibe yani em bêjin neqet nexwin wek hinek newsa qerara wê gerek hebe yani Tahminim de aynı fikirden ne? Yani de pazar hoca car ki ta okey. Ama haftada secara sürekli kebap, o lokanta, o restoranda, o yağ o cimerim dizane pişti belirli yaşı hakikaten risk almaz ne? rast e Tabii tütün hoca baskır ama yani özellikle ez farkine Diyarbakır'ime ez günde sahabeme insanıma pır çıkar edişin. rast e Yani vatet daha çıkarı kişan ya da arsenik var. Pır navanda fırktine. Ez de cana dışım başka programda başka doktora havale mi yani başka branşı itene. Hemen de tamamen nekoşina da basa tütün etkin. rast e Yani riske tamamen nekoşina. Kanseri mesela basa kanser etki. dîsa dibêjin Dîsa- çiqare te besa nefes etki bêhne dike dîsa çiqare Dîsa çıkare. Ji bûna wê awayî ev tütüne hatta yönetici meci gavaneka me hev naskir ev jî çıkare dikşine dev gerekî dev tütüne berdi. kerema xwe dev çiqarî berdin em wisa bêjin serî hemîna xweşiya çiqarê ez bawer dikim rast e em wisa bêjin bila inşallah millet bi xêra we hinekî dev jê berdî inşallah em Evet, pur bêjin memnun bu vakti. Yani ev programı amacame evkame ben tevdev işi berdin teni. Jibuna ku insanı me godari bikin o da hakkı sağlığa huda
daha dikkatli bibin. Ama çıkarı berdin pişti bir programı jimra bes. نسا إن شاء الله يعني إشي ما دكتور عنجي هساني بقول لو رأى من خوش كم فقيرة أو بمرة مجهول دبن أسرتم أزد بيجم خدي ما حوجي وانا قال خدي وسري ما جيك منك إن شاء الله قال لك جرين جاز واسا تخمين دكم ما بس قريزة عدل كل ما مثلا فيش أم بيجن قريزة عدل شيء يعني ما أم كتن عليه خوارنا ده أول ساعة أزبا وردكم شما دل ما قريزة كدر باست كي دلما سدما kriz درباس کرنه ختماندنا دمارaya. دستپیک ده جزارokti de destpedike. Hundre damara hedi dondgre. Hedi tang de. Sedi sad frebe damar de sale av çalışmaya da hatiye koya kırın sedi 10 sedi 15 sedi 20 te xatmandin de hinki zaroka de ye civana da jbervi avai peviste ku edi او جيانك وكيدن جيانك بالتندرستي ام بده پیش زاروكا جي و جوانا جي هدي اف ختماندنا دل زياده ده بالصاله alîkariya çi xetmandina ve zêde dibe alîkariya me qalê kiribû ew çixare bû kişanan cixare bû nexweşiya şekir bû nexweşiya di malbatê de nexweşiya dil hebe wekî din stres ew jî karibê ji stres jî faktoreke girîng e hêdî ew damara teng dibe sedî şest sedî heftê tengbûna ve artık zêde dibe wexta ku tengbûna damar zêdeyî heftê bû hêdî eşa ev şikayet dest pê dike. Hinek dibêje heta hat tişkî bütün nebû. Filan mirov kriz derbas kir mir. Ji ber çi? Ji ber vî avayî heta wê dema tengbûna dilê wan bekî kêmî sedî pêncî be. Yê ku şansa wan hebe wextê ku damarê wan du sedî heftê teng bû hêdî sînga wan dest pê êşa sîngê dest pê kir. Wexta rêda diçin bîna wan diçikin sînga wan deşe wexta ku disekinin diwestin deqake du deqa hilman tê berwan û dîsa dimeşin dîsa sînga wan deşe dîsa wexta ku disekin dîsa sînga wan êşa wê disekine wekî din hewa sar zêde dibe wexta ku hildikşin jor ya jî pêlika radipelikin ew dema de sînga wan dest pê dike. Em îsanê ku mirovê ki şansa wan hene em dikaribê ji vana îşareta nexweşiya dil e îşareta nexweşiya damara ye. Dikde xuyakirin ji ber wî awayî dibêje here nexweşxanê, here doktor. Doktora bibîne, here doktorê qelb bibîne. Ev nîşan e. Lê nexweş de hene hiç şikayetê wan tune rojekê dibêje kriz derbas kir. Ev sedem jî çi ye? Damarê wan sedî çel, sedî pêncî xetimiye ya sedî sî xetimiye ama nîşan qelb xuya nake. Damarê wan jinişka hundrê damarê wan ew plak ev dibêje plak heye. Ew plaka diçere hundrê damar weke damar çawa jê dibe xwîn lê top dibin em dibêje pihti çê dibe. Xwîn lê top dibe damar sedî sed tê girtin. Xwîn ji aliyê berî de nare dawiyê paşê. Ji ber vî awayî çawa dibe hundrê dil ev em bêje duwarê dil bê xwîn dimîne weke ev erdê bê av dimîne. Nîv saatekê ew bê av bê xwîn dimîne û hêdî ew organ ê dil ew organê duwarê ku bê xwîn ma ewa hêdî dimre. Hêdî naşixule. Ew ji ber vî awayî yê ku şikayetê wan tune bijî rojekê dikare nexweşiya qelb derbas bike krîzê derbas bike ji ber vî awayî ew ji tişekî girîng e yê ku şikayetê wan tune em nikaribêje nexweşiya wan dil tune. Yani cana dedi em dibînin dibê filan kes de taybetî jî futbolê de em dibînin mesela jinişka ve krîzê derbas dikin. Belê me ev tiştê hûn dibêjin tesîrê vê yekê wisa? Ev tesîra vêyayê bi piranî ez karim vêya bêjim. Piranî ji nezambûna mirova ye. Heftakê
دو هفته هیچ سپور نکن روزی که دهرن به حوالا توپ دلیزن ساعتی که درون اوجدت چکی باشه Antrenman yani jitine. jiyana sedanter tu ziyaret sedanter ama tu duçe top edilize bazılar hocacar ki tişteki evde disiplinsiz bu ne ki yani ye profesyonel sporcuya profesyonel hem de ki her roş mecbur egzersizi xubkan. Bəli. مرۆڤ jî egzersiza nakin derdikevin sahê topê dilîzin û jinişka ew xwînawan têra dilê wan nake û dilê wan dixetime û qrîz derbas dikin û dimirin. Lê yên ciwan hinkî nexweş henin ez karim veya bêjim sedemê mirina wan ne nexweşiya damarê dil e ne qrîz e. Yê hinkî sedemê mirinê em dikarim ji nexweşiya rîtîmê ye. Yê qelbê wan ji gelek sedema disekine ji nexweşiyê malbata tê xuya kirin ya jî ji nexweşiya em bêjin nexweşiya dil yê ya pisal em dibêje ê qapaqê wan sorin heye ê damarê wekî din duwarek dilê wan sorin tê de hene yê ku sîstema wanî elektrîkê ji zikmakî وقتی که هاتن دنیای جروجا عود نخوشی وانی نخوشی ریتم هیه هنر کی فهم ناکه هنر کی خوخیا ناکه هنر کی جی به سر دلیوان د تپین نif ساعت که جار که هشوان سریوان دچه اف جان خوخیا دکه لی جان خوخیا ناکه هنر کی تو دل نره کت حوس قلبی سکنی مر هنر کی به دنگ کی گران قلبی سکنی مر ام کاربج اوج سندرومه ji nexweşiyê zikmakî ye em karibê ji konjenital nexweşiyê konjenital yê rîtîmê avana jî muhîm e yê ku şikayetê wan hene piranî jî yê ciwan yê ku ser dilê wan diltepînê wan çê dibe yê ku ser dilê wan nê dixe zêde yê ku hişê wan serê wan diçe yê ku ava şikayetê wan hene pêwîst e ku her serî nexweşxaneyê xîne bi taybetî jî وقتا کو دخوازه سپوری بکن. Yani ego spor yapın bile baldar bin. بله یکو از ویا پیشیا از کارم ویا بیشم گلک نخو مروه کو سپوری دکن یه ملی. بله. از دنرم از دلوان معاینه دکن از دنرم نخوشیوانی دلهنه. کنترل پیوسته کو پرانی جبونا نخوشی یکو سپورا پروفسیونل بکه کنترل زیاده ببن. دبی سر بسکنه yani. Evkar beli. Ser bسکنه evkar مرنا دما سپور ده کیم بکه. İnşallah em bêjin mamoste demi ev mijarên nexweş bi zimanekî xweş wej me re gotin îşallah pervîn jî ji me re muzîkeka xweşê bêje biçekî enerjiya me zêde bike kerem ke perv. Ero bezar bezar dil biyo bezar ero kata şiri veran no bazar ero tora duri dert biyo hazar ero bezar bezar hal biyo bezar Erotora duri dert biyo hazar Ero bezar bezar hal biyo bezar
ارو کوران باری خوسر نزانو اقصات گرانو تجر خزانو قوتك نوارينو ملك دزدانو ارو بزار بزار کن بیو بزار قوتك نوارينو ملك دزدانو ارو بزار بزار کن بیو ساعتها خوش تنگه تهرلدنی بیت اشتو صدلی ما هنک بیشی بلا ما مست باش بکن دلی ما نسا Stran ekidin ezci dikarın başbakan. باشه تداوی موزیک جمعی demiş de bugün çağ bejin باشه ماموستیم بحثا کریزی کر و بحثا سده ماجی کر گوت دمار ما تنگرتن پeki من وان سده می دمار ما çağ ببینن می çağ hiskin Emi çava isbikin. Vakti damarı merv te girtini kıtme iş. Ev derdeşe. Ev kalbveci deşe, peyveci deşe, medveci deşe, singveci deşe. Rengi bir de geçti ve. Kaveta bir kemdi ve. Hareketi bir kemdi ve. Hatta evki vici siniri vici kemdi ve. Çünkü kuvveti koyun neçe tamamı fonksiyona bir kemdi ve. benim Ji kalbracı via geçerliye, ji peracı, ji mırracı. önce ku damar te hebi efhami te derbastı Aynen öyle ama en seri avli eştike ve piva. Vakti ki eştike ve piva mutlaka bira damarı kubren. Tabii pur başka ne başıncıyene ama özellikle biraz damar yokucu hele yaşı van mazın ve o ve risk faktörü van ve özellikle çıkarı veya tütün egudikin şeker hastalığı ve tansiyon van ve ondan sonra efendime söyleyeyim kiloyu van ve da aile van da evne koşun koca başka kalp hastalığı ve damar hastalığı ve biraz ko dikkat bikin. Eğer iznat evvel sporcu hem buna piya hem ekoç çarpmış kelime bejim. gotine ve gelik hep kıymetin jibama kerem Spor hoca baskir vega em stüdyoya tahminimde de fazla evet. Az bir pırsım hafki ve daha sporiyat ki yanak. ne pirsem ama stazimiz Pervin hanım dike Az el İzmir'e jiyandım. Az canat çim fuarı spor alanı elbir parkur ya. Çim serhud garım. 4-5 kilometre, 6 kilometre. Jistadi ek spor etkin. Jistadi edkarım bejim çil penci on yabancı ne. rastım Tamam İzmir'i tahminim da yani 5000 öktinin yabancı tinin. Ama oran eman pır yüksek. yani 5 milyon nüfuseye işte sadhaf ya da sadhaf spor dikin. Kalbu damar. Eğer undukhazın ve nekhoşiyle nekevin spor bikin. Canı nekhoşim tene ejwana dverim serxub garın. Mümkün serxub garın bisikleti başone. Sobaberi bikin. Eğer mümkün ve. Eğer vantin evin limale spor bikin. Ve çok hem de şey enkarım serxub garın. Ya limale bike. Şınav bike. Tabii ev koltuk hareketi yani. Karıma mümkün. Ama mutlak surette esasında ruh sağlığı ilacı başı. Rastı insan fa bekir Yani, baş şişkeni İnsan ek spordu ki ez huzanım, ez vakti spordu ki mez ayrımı. İndi buna uya havayı tamaşamanı ve bir bahane nevinin mutlak surette tütün mego yek ve kharne go esasiyeci spor. Bila tütüne kemkün farneci heci hebe o spor ahuz yedekin Spor ahuz yedekin bravo aynen. Başlıyorsa peki mamusta ما قلت يا دمار وقت تينا ختماندن ايش تمام يك جي اوه جغيني ما بلرتي ve her جي كي ما ايشام هم هرن دكتور وده من باري دكتورا جي جراند به يعني هر ايش كي كوما هيسكر او تبي معني كو دلما يان دمار ما ريسكريكته riski viteden yani yaşı mervzi kuzeyde ve işte seriya penci çil penci tabi hani konjenital hastalık hani emre daha doktor bey racı haber da vaskülitene mesela daha yaşı peşidat denemeyden ama genelde Provi
eğer yaşı te seriya penciye da. Ondan sonra tütün bu evdeki çıkarabik şini. Kiloya te zedeve, kolesterol te eğer özellikle LDL kolesterol te zedeve. Efendim hareket ettikken ve stresat te zedeve. O şeker hastalığı ptara ve tansiyon ptara ve o serda piyette veya millette eğer vakti deşe o ya da kalbette deşe şüphe. Zaten evriş faktörü ve zaten şüphe. Eğer de penci da derni ve şesti da deri. Duve da derni ve hatta mutlak surette deri. Bir yaşla beraber zaten tamamen vücuda meri tabi ihtiyar ve damarı meri daha per ihtiyar. Hoca go plak falan dertini. Damara da ev dertini. Endişmünavi havayı yaşı merv kuzeyde ve ovan septomad merv da deri mutlak surette merv gerekir doktor. Ama eğer tırnak vaziyarı doktor spor bike kardeşim. Spor bike eşyatı ekem benim. Brasteci dama insan spor etkin rojen avut biçek ilaçı. Yani spor sadece damar. Mesela insan eki spordaki şekeri yuan şeker hastasıya. Şeker hastasıya. Spor bike lütfen bigare kas kütlesi o vatı ziyade çeydike. Ve çakı vücuda ve buhu şekeri ve regületke. İlacı bir kemdi. Yani ilacı eğer ya 0 ve 0 yani bir ilacı kare ko idare bike veya ilaç dozi bir kemdi ve. Yani tamamen hoşinara. İlaç avan en ilaca peşi spore. Ez nakhoşi khuraj diyeceğim. Hatta tene bamın ejwana de ez wango darit kim. Pırrevi çune değişik doktor. Pırcıya gar yani. Biçente ilaç rahatedi. Rastı. Edvem na. Seri avliyeti spor biki. Diyet biki. Pişti eğer başına boyu ve çağı ica ilacı tedaviye dinekiya. Yani önleyici tedavi pır önemliye. İnsan eme gerekli bana içselleştirmiş bir. Yani de hayatta da spor gerekli heve kardeşim. Yani ev vücut bez spor nave. Parça ki rojame benim. Aynen usta. Rojes nif saat ki pır nakozum. İvaret iş derken ya da şebeketi ne çiğ ya da nivret araya saat boma bese. Tabii. Pervin Hanım spor etkem jep persin. Barım persaveci heye. Persaveci heye. Mamoste kesen ku nexweşîna dil heye. Ew spora giran dikare bike çünkü diltepînjî zêdetir dibe. Pêşniyara wê çi ye ser ew mijar? Vega tabii nexweşîne ne. Yani hocacı belki ev bike ki tişta beje servi avayı. Eğer nexweşîna wî giran vem dünya istirahat. Yani eğer spora giran tabii ne tehlikeli kriz ve derbas bike ya da derbas gibi ve dişa derbas bike. Buna wî avayı nexweşîne yani herkesiyle merini kara aynı çiz beje ama her nexweş ayrı meri program kare devan. En hindik serxu bigare. Yani hindik hayat ev Slovana mı ecberi da diyeceğim. Hayat jiyan harekete. Gavat hareketi keti tiş hayatı iştkevi. Endiş buna wî avayı hindik zede doktorete nexweşîna te çi ve doktor evil gori wî tiş iştara beje. Bir hareket bike. Evet. Doktor yani az vakti genel tişki bejim belki çünkü herkes ne aynı, herkes nexweşîna amacı aynı. Aynı bina peçika damgaya. Herkes ayrı. Endiş buna wî avayı em ana divin nexweşîn tine, nexweşe. Nexweşe rast. Nexweş te bame em li gori wî em kanı genel evki bejin. Ama insan ki sağlıklı ve ez wî bejim jwara saatte 5 kilometre araştırma kirne. Tempo heydi dest bedke zêdetke tempoya kemdike. Di saat ki da 5 kilometre düz zemine da. Nezi ideali eve. Tabii ev kiloyu bir eve çok evan deşene, enki yaşayanene, enki böbrek hastası yani her tiş farklı ama normal insanda roje 5 kilometre. Nezi ki de hazar gavdı ve de hazar gavva bir şey. Zaten tedavici ama bir tempo ne? Spor ayrıntı ki kaçırmış nekin spor amacı. Ezan acıvan adım spor bikin edveski ondura çimteme. Ne spor. Yani gerekli niyet attığı spor. Gayet tabii gayet der var. Edibe Hanım mesela spor kıyafeti yok ki ortalık serhu bigari. Ve şakı manavi veya bisiklet bu biki başı. Tişki ayrı ev. Nava stresi davi serhu çiti daha stres eder ve yani spor amacı amel gerek spor. İşe mal edikin o spor amaya ev ne rastlamam. Yani tabii disa hareketsizliği disa çetire. Gayet tabii yani sürekli hareketsiz bir mesela meslek avanları daim büroya daim ruh iştiye. Evci yani hemen genelde ruhun işine
müzisyen gibi sanın. Yani yal piyano ya ruştine. Pişti iş nifsa. Pırstı sikici ve navazı. Yani nifsa جوار كبر هاتش مرجي ما مستعتني برنامه درودن tamam emi baldar bine musabeci başı ma musta از کسر و قونی از کار بیشم سپورا گران از کار بیشم تو مروی از کار بیشم نه حوجی بکه نه پیوسته یکو پروفسیونل به او نانه خوش و پروفسیونالیت در دخینن işi var یکو جبانا مدالیه دخوابتن او مجبورن دکوون yarışma که او مجبورن گرام بشن سپورا گرام بکن لی از جبانا چه سپوری گرام بکم جد تندرستی من نباشه نخوشی سپورا گران دوی سدما چه درمانه گران از یه جوان سپوری گران دکن o iyice derman adistinin dermanı گران distinin ev دوی سدمه نخوشیه دل سپورا گران جی دوی سدما نخوشیه زب بجوری سدما سپورا گران از کسیره از پیشیان نکم لی سپورا orta ye ne per gran le ne per kem az karım bejim tamama toplumu peviste kuvvet spora baka le ne hoş ne hanen de araya da mana evde gri zon duye zona mana az vara bejim niye ki de hoşiye be vakta ku ne hoşiye dili gran ye zikmaki elektriksel نخوشی الکتریکسل یه زکماکی آوانا یک و نخوشیاوی پیربن او بسپوره بسپورا هنکی گران نبیش تام گران وقتی که سر دلیوان زیده لی دخی و قلبیوان سکن هنه اجبوانا ام نخوشیا کم egzersize kem em dibêjin hûnê bikin yani ne a ortajî nexweş egzersisa kem hûn pêwîste ku bikin heta ku nexweşiya bê çareserkirin piştî wê ew dibêjin hûn karin bimeşin yê ameliyat dibin piştî bypassê hoca karibêje piştî bypassê ew ji mirovar dibêjin bimeşin hedi yani hedi bimeşin yani hedi her gidişe zêde bikin ameliyat dibe roja nekem dibe hareket bike شبكو هدية او ويب نفسها او يعني حركة حياته يعني راسته حركة حياته يا باشا ما مست وبيستك بير بحث ريتميك رس خواز مهنه كم سرويج بيستك ريتما دليما تشما خراد بي يعني اف يك دايك بونه و زگماکی و پکتی yanına tesire geçerse. Böyle çeşit nexweşiya ritmi heye yek çeşit zigmakiye. Hinek hazar mirovi yek nexweşiye ritmi ye zigmakî heye ez kar bêjim yani tu hazar mirovi bîne yek muhakkak nexweşiya zigmakiya ritmi bi wan re hene hinek hene xwez roja ku tê dünyayê xwe xuya dike nexweşî bi wî zarokava ye hinek heye bi sala 10 sala 20 sala hinek tê mesela dibêjin em 6 saliye ez ben nexweşiya te ya zikmakî da wexte ku tu hatî dayîkê ev nexweşiya te hatî min çavan awa dibe çawa heta ku demekê carna evana xwe nîşan nadin heta 10 salî heta 20 salî heta 30 salî xwe nîşan dikare xwe nîşan nede lê wexta ku xwe nîşan dide ser dilê wan normalde çuqa ser dilê çuqa lê dixe heftê lê dixe Jilişka ser dilê wan süd lê dixe jilişka heşiya wan serê wan diçe dikevin erde serê xwe li derekê dixînin an jî nîşana yekemîn mirine yên hineka hinek henin nexweş tu dipirse tu dibêjin malbata de yê ku dimre hene ciwanî dimre hene ava pirseke pir giring e ez ji nexweşa dipirsim yê ku heşiya wan serê wan diçe ez ji wan dibêjim nexweşiya bifikire pismamê te dotmama te xalê te xwaricê te zarê te sulala te de yekî zû miriyê hene o yekî 30 salî 40 salî ya 20 salî mirî hebe ser wana hîn disekinin em dibêje îhtimala nexweşiya zikmakiya dil ne tenê ya ritmê wekî din gelek damara henin qapaxa henin wekî din gelek çeşidê nexweşiyê dil hene vî awayî
gelek nexweşiyê ez zikmakî elektrik sistema elektrikê problem tê de ye yek heneke mesela yek sistema elektrikê hebe yê heneka du hene yê heneka dilê te qaçak elektrika qaçak tê de ne ji wan dibêjin ji wana ku millet fehm bike dil weke çîkekê yek weke xanîkî yanî çawa xanî sistema elektrikê hebe çawa boriyê avê hebe çawa duwarê hebe çawa deriyê hebe dil ji awa ye sistema elektrikê heye damarê dil hene kapağê ve hene wekî din duwarê ve hene em vê awayî karin nîşan bidin lê hinek nexweş hene sal bi sal nexweşiya wanê ritmê derdikeve holê çê dibe tune nebû dibe 30 salî dibe 40 salî çawa nexweşiya damara zêde dibe nexweşiya ritmê jî gora wê zêde dibe li gor emir çêdî benim yek nexweşekî min ciwan yê ku nexweşiya bi rastî 5 salî 6 salî ev derdikeve holê yekî 19 salî hat wê roja 140 kilo bû ev nexweşiya pê re bû qelbê wî jî kêm kiribû sedî normalde sedî 65 dilê me dixebite yê normal daketibû sedî 20 haya wî jî tune bû çünkü spor nakin nameşin nizanı bixwe dibêje vekî ez ew me Kiloliye 140 kiloya bir. 140 kilo emrê piçûkê kilo Evrik zede tabii. Yani, tamamen risk faktörü hêdî ferane hêdî yani. roj bi roj hinek heye ji ber stresê ev nexweşî derdikeve holê hinek hene wek nexweşiya dil ji ber tansiyonê ji ber nexweşiya şeker ji ber cigarê ji ber wekî din nexweşiya dil wextekî mirov krîz derbas dike ya jî qepağê wan sorun tê dibe qelbê wan jî mezin dibe û îja ritma qelbê wan xera dibe carna jî hinek nexweş hene ritma qelbê wan xera dike ez dixwazim mînakekê bidim ji bona ser dilê me re çiqa lêxê em serî li doktor xîne benim ez vê mînaka didim ji bona yê ku mixabin yê ku em dibêje profesyonelê sporê rê didin mirova yanî êge em bêjin eğitmen malimê ku sporê rê ciwan rêberî wa yani ne rêberiyê wan dikin ew jî nizanin yekî 20 salî dixwaze sporê bike qelbê wan heya çi dikar lêxê ev e pirseke 220 ev vêya têxe mejiyê xwe o yaşê wan çi qase yaşê mirov 20 220 derxîne dike çi 200 qelbê wan kane wextê ku spor bike heya 200 dikar lêxê ew ne nexweşî ye wextê ku spor dike qelbê wan karî bibe 200 yê ku heftê salî ye 220 kêm heftê dike çi 105 bi sporê kare 105 ya jî 160 nikare zêde bike yani ser dilê wan gora wê hatî program kirin yani jê yani zêdetir ciwanbûn jî riske yekî 20 salî qelbê wî lê dixe dibe 105 dibe qelbê dibe 105 em dibêje berê saata xwarê min dide dibêje baş ser dilê me 105 ye ez dibe te wê dema te çi dikir dibe min dilezat ez dibêje normal e wê dema te çi dikir wela wê dema ez sinavê de bû ez ketibû stresekê xof hem hebû ya jî bi tişekê dikir ez rûdiniştim wê demê em dibe werin em ê tetkîka çê bikin wê dema tetkîka dest pê dike em kar wê pêşiye de qalê wê mijara bikin rast mamsta peki mamsta ez dixwazim behsa bypass em bikin ve bîstik berê behsa bypass kir bypass bi damara re girî daye ne En raste. em şaş nizanin ez En bawer raste. yani tedaviyeke çawa ya ez wê bipirsim ji we hûn çi dikin dema ew kir lewra rihik gelekî ziravên em niha behs dikin lê ez bawer dikim bi çawa gelek jî nayên dîtin jî îşe we gelek zor e hûn îşlemeke çawa tedaviyeke çawa Bypass gavanika Doktor Bey Serdar Bey go damarı meri tıkıtıme. Pişti ku tıkıtıme tabi basama tedaviye. Tedaviye peşi evan önleyici tedaviye me go me bahsa vankir. Adi diye eğer icap bike balonu stent kin kardiyoloji. Pişti balonu stent henek damarı önemli yani eğer bu an verne ve çare eman bypass.
bypass ya ji singê wan ya ji piyê wan hinû özel damar jene ya ji milê wan em damarê cuda damarê baş tînin ji ciyê ku nexweşîne wî bypass dikin ji wî davêjin dîsa aortê. Aort yani ana damara merive. Tamamı beslenme xoyun bu wî beladive. Kalp ji wî beladive. Yani normal damarê merivî ji aortê dertene. Ciyê ku nexweş ku der nexweş em pişta wî bypass dikin damarka nû xoyinka nû tînin wê der beslemiş dikin. Temela wî ev e. Yani ew çavkaniyê rast tênîne serê. Erê rast e. Yani em ava wî zêde dikin. Xoyina wî kêm bî em xoyina wî temel prensiba wî carna xoyin hîş naye yani. Veya pir hindik te işte wê çaxê kriz falan derbas kirin. Hoca bahs kir. Em wê der ava wî o beslenma wî xoyina wî zêde dikin. Temel prensiba wî ev e. Yani wekte bêje çawa berê te dî erd av didan daha da girtin yekî dî divekirin. Rast. Tiştekî em bêjin wek mînakeke Aynen vîrengê usta. Di vücuda merede damar ene yani pır damar ene. Damarı wî gerekî sağlıklı vin. Em testê wan ene, tetkîkê wan ene, muan dikin pêşiya wî veya muayene dikin. Kîjan başı em wê tînin bu wê damarê bypassa wan çê dikin. Yani ev ne tiştekî ku em gelekî jê bitirsin. Na yani berê tabii ez CC 2 sale et kalp cerrahisi dame. Berê tabii ev ameliyat daha zor bûn. Ana teknik û o bilim pir zêde biye. Sonucê me jî elhamdülillah pir baş in. Ez yani son 5 sala da hemen hemen standart bypassê da min xeste nexweş hinda nekiriye. Do min ameliyat kir. Min 12 sal berê diya wê ameliyat kiriye. Maşallah. İşte ameliyatê ji min re got. Tabii şahsen ez kêfxweş bûm ama qîza wê jî herhalde ev sebî wê jî ev riskê wan hemen hemen bypassa wan kiriye. Diya wê hayatê gayet sağlıklı ye. O hatimi ziyaret kir. Zaman zaman zaten berê jî hatimi ziyaret kirin. Ama ameliyata wê daha kêm devam kir. Çünkü teknik pir zêde biye. Teknoloji pir zêde biye. Em jî Derfet zêde bûne. em jî zêde bûne. Yani tabii tecrübe me jî zêde biye. Berê ana insan sedî pêncî kardiyovasküler hastalıklar yani damar û kalp hastalığı hayata xwe da dikin. Ev jî gotina wa her du mamosteyan jî derdixe vegot ya faktora aile malbatî jî heye. Yani we dayika wê ameliyat kiriye hemen nexweşî ki çayê. Evet. Aynı nexweşî bu yere jî derket. Ev jî genetîkê faktora genetik tabii tespit tabii yani şüphetine duyu konuda. Elhamdülillah sonucu bir pir başın. Gava kardiyolog o bypass bive bir anlatırsın. Merkez önemli ne tabii. Doktor evan önemliye ama Türkiye'de neziki dısat merkeze rahatlıkla van ameliyatı çetkin. Yani edi şükür Türkiye brası jaliye sağlık tendürüstiye ve ez benim tedaviyem baş tenkirin. Eder ve ola çi gelek kes. Elder vacı xevtime. Min deneysel cerrahi kiri elder va. Di teknikê da ez karim bêjim dünyada pir az cerrah bi me re karin yarış bikin. Ama altyapıya wan heye hinka çêtir. Altyapıya wan daha zenginin. Efendime söyleyeyim konfora wan daha zêde, otelcilik hizmetiye wan daha zêde. Hizmet hastane daha zêde. Belki yani milli gelir wan zêde, zenginin falan filan. Ama mesela ana şehir hastanesi mi altyapıya mı mükemmele yani. Nezdeki mükemmele pir başı yani. Yani anha nexweşxaneyê bajêr wekî we got ên mezin gelekî kes li wan der ameliyat bin û gelek tedaviyên başî serkevtî tê kirin wisa. Yani em dünyaya at başı için hoca izane hem de konuya dünyayı tamamen dünyayı çetirin. En azından hem at başı havrat için yani. Ana bilimci pir yaygın yel tamamen dünyaya. İrol la Amerika çi şedke به aynı saatte kari bivini, kari kari seyir biki, kari kalkı biki. Jibuna ve avayı em kalp damar cerrahisi de rahatlıkla efkarım bejim. Dünyaya da en baş. Ya da en başana da. İnşallah yani her tim baş bin de nexweş yemek yemek. Kardiyoloji yüksek. Hoca valbamine kardiyoloji muazzam tiştikin yani. Ve havra dıxevtin sonucu emancı mükemmele. Anjiyo, stent, balon.
onda ev aritmi cerrahisi da aile medajı hoca baskır ev galanika baskır hey ev aritmi tedaviyavi sonucu ama mükemmel. İnşallah Mustafa. Ez karim serve Konya ve bejim derfet zede dibe le derfet tane ne me peş nexistiye ev pratika doktori Türkiye zede dibe her gidişe zede dibe ve rojata navin zaten emnikar xo kesi Bilim şekli edi az karim bejim de aliyet tendrustiye de nava 4-5 devleta da ya Türkiye ve avay ام شرط و مرجع خواه یک و دخابتن دنرن و شرط و مرجع دکتوری کو لأوروپای لأمریکا دخابتن ام دنرن ام اوجی مجارك يعني نا تكنيك از مجبور قلاوي بكر او هفته 40 ساعات دخابتن 45 ساعات دخابتن جمره ساعات تنه Rastı. 45 hafta 8 saat hiç nabın xemgin Em keyfe istediği şey xo veji me peş dixinin. Okey motivasyon ama hertim heye ez tabaktım ne mesela. Ey başa motivasyon ama jî bila pervin begot ez edile başkim. Hadi emli ben de ne dileme baş bir keyme temaşavani mahamiye. Vay
gome le 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 dedi gome le 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 malan var ki vay vay çaydan kele dedi gome le 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 dedi gome le 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 malan var ki tav tav çaydan kele ساعت خوش دنگه تا حال دنیا به تگلی کی دلی ما کیف خوش کرد از بارم تماشاوانی ماجی کیف خوش بونه از پیام بکنیم هنگی ایرومت پیام درنگی خستن روش باش کوتیج آمدش خبات کارن تریت کردیه رس پاس مالا و آواز ورجی روش باش بیشین سر نوی همه حوالی خو جمردین اجمره نویساندنه گوتنا روش باش صباح بخیر دلی ما گلی کی گرینگ دویم هجی هبن راست دلی ما گلی کی گرینگ هم هج دلی خو هبن باشه دیسه مرحبا گوتیا روشا بخیر بیم بخیرات مالا ما املوه تماشا دکن بیوان پیامی و هلبت امجی که خوش تبین و مدکن میوانین مالا خو ام گلک سپاس دکن مالا و آوا جا آلمانیا اجمره پیام هاتیه ادیبا خانم صباح بخیر و برکت بی انشالله گوتیه پشتی 4 ماه امید بیرین ام کیف خوش بین سپاس دکن مالا و آوا جی کیف خوش بیم پیامی و هلبت دی بجه تندرستی اما و صحت اما گلکی گرینگ دویم هج وی که هبن سلاوین گرم جا آلمانیا جنگیز بکشاندیه سر چاوا ایرو روجا دل و بلبلانه گوتیه از باورم بلبل آمدی پروین راستم گلک سپاس دکم براستی جوسای پروین دلی من خوش دکه ماموسته مجی عالیه تندرستی و لسر دسکنین هلبت ای باشه و دیساز به پیامک دیش بردوام بکم اوجی دیسه میوانه که می هجاج برنامه ما هات بو جمر نویساندیه دی بجای دی بخانم برنامه و گلکی بفیده ام گلک سپاس دکن دکتر عبدالله اشار شاندیه سر جوان ماموسته وتی بلا ماموسته ما لسر خوارنه جی گلی کی بسکنن لورا انسان ما هیچ خوارنه نین نویساندیه ماموسته جو ما بحث وان مثلا انجی هل بتک ام گلی کی سپاس کن جبوان آگاهیه و نرین کوچ مره نویساندنه به پرسه که بردوام بکم مرحبا جمردین گوتی از دنویسم بریا 2 ماه از انجیو بوم و ستنت چکرینه گلو جبو و ماموستت کارن چی بیشن گوتیه خود شفای بده انشالله خود تندرستی و باش بکی از این بپرسیم انشالله می برسه بستینن هم آنجیو هم استند یک بحث استند هم بکن یک جم بحث آنجیو بکن ماموست کریم که آنجیو انتکارن نکسر بسکنن آنجیو yani نخوشه و چند سالی بود از وی نزانم belki az نه نویساندیه ام بیشن دما و پرس نویساندن عمر خوشی بنویسن ام باشتر برسه بدن و بله آنجیو کرنه ihtimal ekmezden de damarı de sedi hafte tır xatibandın hana tangbun hana jber bir avayı çisten xistine damarı yani ev ستند خسته و پروبلمای خلاص بو ام کار به بج بله ل هین پیوسته کل خو مخاطبه او درمانه کدانه 4 çeşit 5 çeşit derman dane az باورم او درمانا بخو و سه ماه پیش سه ماه سریل دکتری خو خینه و دیسا کنترل خو بک و وقتی کو احتمال بچوک ام دبیجس ترومبوزا استنته yani خدماندنا استنته جي احتمال مزنه تشش مها دا احتماله هي وقتا کو ايشك پر گران به سبب دست بکر سریل نخوشخانه خینه به سکراندن سریل عاجل نخوشخانه خینه لی وقتی کو شکایتاوی تونه به شکایتاوی کم به نراحتیوی او نشاناوی اشاس سینگاوی هبه پیش استنته احتمالك مزن او اشاك كيم به او اشاوي كيم بو او خباش دبينه دمه نحو جي هر ديسا كنترول كم دمك سمه هدنه دكار هر كنترول خبك ان شاء الله خود شفاء بدم علي استنتاجي اجوب برسم برا دقت بكر خوارنا خو نسا خوارن و خوارن برا stresi dur bimine hele tütünü çıkare ha arsenik attı megavanika baskir beni Kocego sedi hafta ziyaretidir bir herhalde tıkanma oranı stent balon ana sadece balon tüne hoca çeterzane işte bu taka stent kin yani eğer icabı ke darlama şeyde ve tabi stent damar evet ki ama dikkat ne ki disa bıkıtme iş münavi avayı kocego bira ilacı ho xwarina xo o mümkünse spora xo bike
هر کنترل خو سرداجی علاجی خو بخوینه اگر پروبلمی هست tabi دیسا اگر که هر کنترل به Yani her şey خواهد بجارتش که دیدش بیجم مروف دپرسه دبیجه گلو افستانتا تختمه بله tabi ام د وقتی که ام هات دنیا دماره ما تماما نورماله بالصاله ام و دمارنا دختمینه دم او یانجی دماره ام از بایپاس بود دماره منی بایپاس دختمه yani بله او احتماله هیه وک hocam گو الخوم قاتنه به aynı تش دیساور سریته Rastım. از خوازم میناکه که بدم سر بری ستنت بری آنجوی چاواده به پشتی آنجوی چاواده به نخوش هنک هنن نزانه نخوشیوان چنه سپر جبر بی آوایی گرینگه سپر ناکن نامش نزانه نخوش آن نخوشه حواله کی من باوی خوشان هندامه من معاینه کر مگو شکایت چی گو تو نخوشیام تو نه جبو چطور گو لایمه بزوره میشاند گوتر خو کنترل بکن neyse me tetkik me gotu çıkat başı golas pernamşım tu set gavi dusut gavi rahati davi golem ne pivayem emne neri yani hiç me dikkat de kiravi tişta em go zaman azete cigara jine dikşat ona hoşa şeker jitune bu ona hoşa tansiyon jiperatune bu riski bir jikem bu dis acım go azete testa meşe bikim müşan teste dakika çara da test pozitif bu hat hocam valla bu ne kadar çavaş yana koyduk ki golet çeki bütüne bu anajitunu lem veya ne kadar neyse ben anjiyo kır se damari zede istedi nodu penca hatimi bu mestat xist damari yekci tamamen hatimi bu pardon yekci istedi set hatimi bu avji bakır hat kontrole got hocam ziyan ne dikir ben nizari bu az haba üstüne bu ana az dikarım her kari خوب که نه یعنی نخوش جارنا نکاره فهمناك يعني نه فهمناك نخوشیوان چه درجه دیه يعني جبركو او تشتك خوياناكي çünkü hedi dest dedikave hole onu kar bir avay khoya bak yeku spor edik yeku demeşe bir avay yeku herro 10,000 gava davi bu projektin 5,000 gavavi tu singavi eşya. Ev gava navita kani bu fahmikra ne kari bu fahmikra. Ajber bir avay spor ihtimala nişana dilji zede dike. بله راستم اسلام و حرمت گوتیه خبردانه که گله که خوش بو روجدا یشا آلپشاندی ماموسته از بارم جالیه و البته خبردانه ماموسته ما گله که خوشه سپاس کن مالا و آوا دیسه تماشاوانی که من نویساندیه دبیجه ماموسته امی چاوا فیلم بکن dileme yani kalp çarpıntısı da bejin bataybeti bitir ki sa bejim jbori fem kirin vaqti mesela razana emi çav zana bin autist bekti emi çav be alam bibin heyji hebin jbo konfirm bikin em heyji çabin başta eğer vakti nekoşina kalp heve gavanika me baskir vakti dav se gava baveje veya hareket bike illaki rahatsızlık bepe behse وقتی که حاسس ببینه وقتی سینگی دا ایشانی دست بکه و یا او ایشانی باوجه ملی چپیوی ملی نه ای چپ چپ tamam ای چپ وقتی ایش باوجه پشتاوی o باوجه سینگیوی o باوجه boyun Kırkavi. Bavece Kırkavi gereki mutlaka şu şubkepke. Esas gamanika hocego eji bejim. Yani pişti penciya ji merara. O eji pireka pişti menopoz dönemi. Yani her sal harın kontrol bükün purbaş. Genel kontrol. Yani tıt şikayet yavan jitin eve. İşte bir ara sadece arkaya dahiliye bölümü en azından. Veya kardiyoloji bölümü. Biraz kontrol bükü. Damarı hubrene, kalbi hubrene. Eğer vakti hocego bir soru ki şikayete bir de merkare behse. İnci binavi her kontrol bugün asemptomatik grubu tehlikeli. Yani asemptomatik şikayete vantının hayaman juvantını per hareket zinarken ev grup tehlikeli gavanike hoca baskir. Bu vi avay vakti her doktor zbaverim pişti muayene ka baş ve
derki bir heve deri meydanı. İnşallah. Ama en önemli semptom olan eşe. Yani vakti eş vücuda da heve özellikle risk faktörü ama zedevin bir ahır kontroldür. İnşallah خود شفای بده همین خوشی من خود بنابه خوی شافعی شفای لو بلاب کی ما مستدکلی خوی و نخوشی قلب و رحکانم بیجن یا قلب لسرفه آنتنه خوی که چاواج مره باشه تکلیا خوی او دماغ ام کنگی راکتن ام کنگی کتن خوی اوجی گرینگه نتنه تکلیا و بره هیا دماغ ام کتن خوی گرینگه وقت ساعته کو دوده شوه سیسی شوه پیوسته کو امه دماغ خوی دبه او دماغ پر گرینگه مجیه مره جبدنا مره پر گرینگه وقت دماغ وقتا کو هشیار بن خوامه جتش کی نابه وقتا کو چاره پشتی پنجا ام راکتن ام کتن خوی ام سرست به چکیجا ساعته رابج ام ساعت 12 جرابه ام ساعت 1 جراب 2 جرابه ام ببیجن ام وک ام بخوب بخوب یم وک وسب بیجان انو زمان حشا زوری زمانه خود راکبن و گورا کاری کوم دکن گورا تمنی ما گورا درما ما او پیوسبونا زمانه خوی کم دبه az زیاده دبه اما او orana sisya yek neziki sisya yek yani 6 saat 7 saat 8 saat بخو لازمه امره ما چقابه سپا یک جخویر دهاره جروی آوایی قالیتای خوی پر گرینگه دماغو امراکتن کیجا ساعتا پشتی 12 از مروار دبیجه پشتی 12 رانا کبن بری 12 را کبن جزارو کار جوانان جمالبات دبیجه زارو رانا کبن هناك زاروك هيك نارا زاروك هن ساعات نهار هذا كمان ما هو علم عندنا تو علم تو ذكاره وان بعلمينه تو ماموستيه تو قومتانه تو ذكاره زارخه چی شکلی بده تو کار بده تو هیکل تراشه تو کار شکلی بده اف رانا که اف تشکی خرافیه از ویا فهمناکم چی مروف چی ما ویا دبیجه ما رانا که خواوان نای tablet müstahvandayı, telefon müstahvandayı, bilgisayar müstahvandayı. Hatta saat şeşe serisi be şiyah deminin o disa o parada kevin o xarne amade cipsa wan dukhun o am dibejin der vakti radı be az be xawma be malbat de kevin şer saata komrakatin gringe saata komrabun gringe o vakidin kaliteye xawe ev en sendrom ne hana em dibêje uyku apne sendromu yê ku wextê ku dikevin xewê nefesa wan disekinin ya jî tedî dixorxorîne deng ji wan tê nefesa wan carna disekinin carna jîşka dest bi nefesê dikin radibin dibêje em weka raneketibine em weka em bêxebu ew wana ew nexweşiya uyku apne sendromu ew jî ihtimala نخوشیات دل زیاده دکه نخوشیات ریتمی زیاده دکه نخوشیات دامارا زیاده دکه جبر bir avayı kaliteye ve önemliye rahmetli meta kalke bavemin متى قالك بابا اري ما شاء الله وقتا küçük rahmetli nezi sede aliya meta aliya mezne megişa bu وقتا küçük rahmetli لسوري جيانا خودكر بنيا و دما لسوري bu جیان خود کر ما آپی من چو او آنی دم کل جمع ما مجد پرسی تو چی دکر صد زیده تمنی و زیده صد سیبو ما شاء الله لمیا خود کر سر خود گریا و مرناویجی بجبر هستیه قالچه و شکست و آنبولی آویت بی آوایی چو رحمت دیخ رحمت خود ریبه رحمت خود ریبه مجد گو تو چی دکر دیگو از سری سبیر آدمم لمیا خودکم کاری خودکم خوارنا خو کیم دخوم شوی خوارنی نخو ایواری جی زور آدکم فرمولا جیانه هندک خوارن و ایواری زور هزه سبی زور آب از بارتکم جوانین ها هیچ نولونه درنگ درازن و درنگ رادن tabii tam tersiye ve dikinem
امام سهنك شي ايش هنا تديولو وارديانا اي وارام دي شغله هم حقي وانا بخوا ام نبات دقرن ام 3 ساعات جانا ام شيار دبينن هين ام شيار دبينن از كاربه بيجم ام مجبورن او ند نابدن لا ان مروك از ويا از قيمتها خوي از برزانم از بيج انا شخو از مالا خبا وانا نام دبينه خدا براكت با خوش بو اي راست مروف برا قيمتها مالا خو او خوا خزانه من زيد خادم و فرمولا جياني بكل تاسياس باردكم وقت اي باشا ماموسته برسه كم ندي از بيجي ماموسته خو برسم ماموسته دبيجي زارو كما بيستروجه چه بويه قلبي وده دو قل هنا يك هاتيه گرتين يك شمايه قالوا احتمالا كو وري گرتين هي انتوني متكارن چه بيش تي بي 1 ne? Yani şey mümkünün bir disa ameliyat devin verin girtini. Henik tipi ona hene gereke ameliyat bevin. Henik jene icabı titişkinake. Zrana da hayat tavan. Herhalde GQ girtini ve o seviye takip ikin. Lugori takibi ve karar verir. İnşallah yani mamus ev mesela kudile ki kul çedi ve evnan tişteki normal yani nahoşiye ki mezin evce bitirsin. Hatta ku merv te dünya diski kalbi merv da zaten kulluk heye normal yani ev fizyo emcerad ve fizyoloji vakti ev tine ve peda ev kavi vakti ev tine ve hayatın ki ev veya ASD yani deli kulluk henet kalbi merv da piştik merv ilk nefes ahuda o zaten mesela giringe kode uğandı da girine ya mesela ve bu girine ev te girtine privitene girtine ama tenik TPV vekili diminin hayat boyu zirana adam yani ev kavan zirana da kalp mjwana dven ASD henik tipi wan tabi zamanla ku hingi semptoma der meydane ve çağ gereki mervan ya perkutan emdven bir işlema veya bir ameliyatı gereki mervan bigre inşallah ve evi belki spontan ji emdven cana bu khud den girtine belki inşallah vere girtin inşallah ne girtine ji tedavi yapmam mümkün her çeşit kolluk ana rahatlıkla tedavi yapmam mümkün tedavi de ben yani Zehra Serkavi ez disetiş bejim kodu perpoşku ama ortalama insan en az 8 saat gerekir rası. Ez roje ku ranazım baş nöbette mi heve veya icab veya emdiçin ameliyatı falan rojan nikah ez divim ritmimin bile düzgün xavte. Rastı. Tamamen organizma merece pır etkilenmiş. Av gelek tesir ediyor. Pır önemli yani 8 saat ortalama seviyede daha ziyade yaşla beraber ama ortalama en az 8 saat. Her ro mümkün ve her ro aynı saatte tekevin navacıya. Saat heri başka canım. İşaret ve şirketiyen ritim yani vakti aynı saatte tekevi evki vücut hindi ve. Rastı. Vücut hindi ve vakti vücut hindi ve daha hava kur kare der bas mümkün. Peşiyavi saat 7 saat mümkün ve çavi kahve bira nekhun. Mümkün ve bira ekran seyir nekin. Yatak pır önemli yani total emri merevcisi yeki bir yatak eder bastı. Yatak ama çıka başı havka başı. O biraz tarif eski hundureva. Çünkü vakti ku tarife daha hava kur daha başı. Çıka kaliteli uyku razı havka emri mazeded ve. Yani emcana önemli yani. Evci pır önemli. Kıymeti nadın hava ciye hem de bizim kamdan ki librasiyef çift gerek pır önemli. Yani sadece kalp hastalarına organ insan belki siçili van iskelet sistemi hastalığı var yani. Pır revijiye yani. Jiber yatak yatak şaşırdı partini. Zehra Bayhan Şandiye gösterdiği silahı dıkım Cahidar Hocara. Diyamen bir şef çarpıntıya ve heye sebebi geliyor ihtimalatçı. Sebebi gavandaki hoca baskır aslında konuyu hocaya. Sebebi ya kalp hastalığı ya doğuştan yani peşiye bir problem ki ya kapağı bir de problem ne ya koroneri bir de problem ne ya dam ekü bir de kas sistemi da o elektrik elektrik kalp da ya problem bir de mutlaka bir kardiyoloji bir vine. Bir telefonu mümkün binazlı ki.
وای و ناس کن تکان تلفن بکنم بیش از جرا دکتر ناوی دکتر کارم مرکز کارم به خودش شفای بده مرحبا گوتیه برنامه بخیر بیست سپاس مالا و آواز سما خانم شاندی ماموست بیجی دایی کامن نخوشا سردار خوجایه گره کی سلاوا جیر دشینی پرسکوی هه بیجی او بخو نخوشا دله و به ایوارانجی نکاری رازی سقنتی اوی چه دبی گلوم کارن چه بک شخو نخوشا وی نظام قیوی تداویه که باش بیجی yani وقتا کو شوی نکار رازی هنمای تنگ دبه او احتمالا کو نخوشیا قلبی یا قوتاوی کم بویه او احتمالا هیه tabi پیوسته که با بلگنا بنرن درمای چاوایه و اگر نزدیکی ما به برای سری نخوشخانه خی نم دیسا تدقیق بکن. İnşallah da mamun çuna cem mamoste ve jwere tedaviye ke baştır beje roj baş spas jibote u mevanin te aziz u qadir gran gotiye dama ku şekir çıqasi bilind be damar ten xatmandı. Ortalama değeri vi açlık kan şekeri emceradın vate bir çidirenin toklu kan şekeri değeri var ne? Ama ortalama sadu daha vate zedet ve ya yavaş yavaş şeker hastalığı te meydanı. Şeker hastalığı sinsi hastalık diye. Tabi yani vate şekerete derke ve çarşı diye tuve çağda anında cidkari de tışkı vere serette. Yani belki inmet geçirmiş ki. Ferş derbas ki. Tamamı sistematiği zarar divine. Tamamı sistematik. Ama ortalama eğer siz sadu daha ziyadettir ve bir zamanla tamamı damar ete etkilenmiş ki. Sike damarı merv dıkıtmine. امجراد وین اندوتل طبقاتی مرف خراد که وقتی وی خراد کرد لسروی پوتش شد و لسروی کالسیوم birikmiş و لسروی هدی چه ختمادمه eğer یک şeker hastalığı ve gavanikamago yek diyet katiyen sureten gerekli diyete apur dikkat ki enika spor onika icab ke tedavi ho çıka ve her şey kurala derbas bir ke ve hak hasta nakwashi kem ke eğer dikkat ne ke dınava sağla da izlerdi. Mümkün eküderi yani. İncaç binavi ve van kurala kuvveneci belki de hayata vida hiç ev khidna başın ne ditine ama pre insan meditiye eş bu meşahad min mesleka oditiye P1 ve gangren. Pişi şeker hastalığı. Çıma sporun ake diyetin ake ilacı yok na koyne. Demerme medad akrabayı medaji bere hevun az ana pır dikkat kim o zamanla her fırsatta da diyeceğim. Eğer van kurala bineci şeker hastalığı hayata خود 40 سال 50 سال کار دوام بکنه. İnşallah خود şifای بده. Merhaba mamusta gotiye roj baş te beje xanım amın çulu ne saliye. U nexoşiya ve şeker heye dema ku derence ve diçe geleki bihnaye diçke zud batale mamusta makare berseve bede Hüseyin Kaplan İstanbul Üniversitesi diye. Gelek sedeme bina vakti tang dibe heye. یک سدم نخوشیه دله سدمه دنجی سدمه دروی نخوشیه دل نخوشیه دل کجا احتمال نه چلو نه سالیه فاکتور نخوشیه دل زیاده به او احتمالات دامارا امکاربه جهیه وکیدن امکاربه نخوشیه احتمالات کپاق دل اوجی هنه وكيدن امدكار بيجن نخوشيه وكيدن دل او احتمال زهان زياده دبن بيوستكو تعالج شيء بكين نخوشيه وقتا خنام رو وكي كيم بيجي اوجي نفسان تندك اوجي احتمالك هي يعني سدم دل يانجي ندله قالك سدم جهانا بيجم وقتی مروفک سپور ناک زیاده سدانتر به نفسه وان دو پیلکارا پیلکن دو نفسام تنگ بو چونکی چیکاوان کپاسیته وان کم دو نامشه هین کم کپاسیته کم دو هین کم دو باشن هین نفسام تنگ دو جبری آوایی پیوسته کو لکنی لچه بکن و تدقیق بکن سری ده اکوکاردیوگرافیا وان بکشینه بنرد
وقتك احتياج شباب تكارن بكيدن تتكين شبكن و كنا خوش شواني دل هبب درخين هولي ان شاء الله خود اسلامتی بده همه نخوش ما ماموسته از چند پیام دی بخونیم پاشم سترانه که بگیرن تماشای که خوش گوتی اسلام و حرمت شوره گهداری کرنا و پر بقیمت هاتیجه شبای هانشان دی ماموسته جغی نویدیسه سعادت کتلای یشا گوتی ساغی و سلامتی آواد خوازم خوده و سری مکیم نکه گدار کرنا و پر دلال گوتیه ام گلک سپاس کن و کی ماموسه ما گوتی حرکت و برکت به هورتی بلا حرکت آوا کم نبی ام جی موزیک که گهداری کن بلا حرکت استودیا ما جی خوش بی کرم کن از kalkırım به جیوانی لز خورد بوم تو باش زانی پله دارم توشان بوهار چوته پایی زانی پله دارم توشان بوهار چوته پایی زانی Evyam nemad jine de bekes mame veydine de gula dilim cilmisi haşina bajiro peder gula dilim cilmisi haşina bajiro peder برین کوره جبار نابه به درمانان راحت نابه حیفا من تلوی حیفه کل مرنه چاره نابه حیفا من تلوی حیفه کل مرنه چاره نابه دست کال کرم به جیوانی لیز خورد بیم تو باش زانی پله دارم انت وشان بوار چوته پایی زانی پله دارم انت وشان بوار چوته پایی زانی ساعت خوش سنگه تهر هبی درمان کی درجی ev müziği. Neyse şu an Biraz Pervin Hanım godari ki ilaç kavişi ev müziği. neyse tedaviya bir müzik şu an ne usama musta. Tabii jiberi da. Jiberu hem de bir müzik müzik emine be Pervin Hanım sadile ma hoş. Konsept hava gerçekten Ne bla payzi ne yine bla bahar yürüne Pervin. Bla dile ma her tımsa hoş ve geç ve bahar ve baharım hoştur. Az yürü piçe ki gringi bidim peyam ale buram gelek پرسیمه هانه ماموسته مجارا ما هی از دزانم لیست خوازم تماشاوانی ما وساد اللي خو نقرن هناك دغيد اند بجنت بيام ما ناخو هنا ازحم هي ابوخين معايا دستي موري ليه هناك شي تبي مجاري باخون از چند بيام ابوخين ما مسر مجارا خو بردوام بكن روج باش قوتي از خوازم ماموسته ما بي بپرسم داي كامن نخوشا قلبه و وقت دمشي جيت بيجي سنغاوي قالي كي دشوتي او جي دابجي مليوي قالوا ماموسته مال سر بكارن چه بيجين جباطماني ام قالي كي مراقت قوتي سلاف جوره
مامۆستا کەرەم کرد سلااو ji Batmanê re wexta ku dimeşe singavê dêşe şêstî pênc heftê wan belkî hebe û davî mila jî ev nîşaneke nexweşiya dil e lê carna ya ihtimalek mezin bi ev nexweşiya damara pê re hebe lê ihtimalek dinê jî yanî hinek nexweş hene ji ber gelek sedemê dinê singawan dêşe û davî milê wan jî ji ber vî awayî pêwîst e ku lêkonî lê çêbike serî nexweşxaneyê xîne bê muayenekirin û tetkîk çêbibe seriya ewilî elektrokardiogramekê bikişîne sedî pêncî nexweşa de nîşan dide ya an jî dikaribe ew sermaseyê de bimeşe ew testa treadmill testê em veya ji wan lê dikin em dişînin wan testê dikin carna hinek nexweşî hene ev testa jî negatîv dikeve em dişînin ev filmê nükleer tipê bi ışina têkişandin awana vî awayî nexweşiya dil dikare derkeve holê lê wexta ku dimeşî û singavê dêşî wexta ku disekine êşa singê disekine em dibêje navê veya angina pectoris nîşaneke gelek giring e nîşana dil e carna em nexweşa bê tetkîkê zêde çênake em dibêje ev nîşana dil e ew wan anjiyografî dikin gora doktor digiştibe gora wî pêwîst e her serî nexweşxaneyê xîne û gora wî gav bi gav tedavî berê helbet em jî rê nîşanî wadin ji xwe em nikarin ji vê derê bêyî ku em tedavî bikin bêyî ku em tehlîlê wan bibînin em bê her tim dibêjin Almanca me tenê em rê nîşanî we bidin serî doktorê xwe bidin helbet heta ji destê me werê pirsê we em bersivê didinê de roj baş Abdurrahîm bek ji Koserê ji me re şandiye dibêje temenê min 63 sal ye mamoste koh û tansiyona min heye gelo ameliyata dil rîska wê heye an na eger wextê ameliyat îcab ke engî testê wan em dikin pêşiya ameliyatê wextê em nexweş wan dixînin nexweşxanê tamamê vücuda wî em ji sîl baştan dîsa değerlendirmiştik. Yani em li akciğerî wî dirênin, böbrekî wî dirênin, karaciğerî wî dirênin, veyîn fonksiyonê wî dirênin, li qelbî wî dîsa dirênin. Tamamê testê wî em tamam dikin. Eger tişkî ji ameliyatê re riskî heve em ya tedaviya wî çê dikin, ameliyat dikin, ya ji riska wî kêm ve em wî ameliyat dikin. Bira netirse wextê here merkeza cerrahi merkezi, kalp damar cerrahi merkezi mutlaka van testi van yani vana rutinin yani ne ku estenet tamamı merkeze dikin. Li testi vanları kardiyolog arkadaşı Juan Radvin hekim Juan Radvin yardımcı. Li gori bir karar dedin. Ama koa ne engelci ameliyat eray. ليه وقت شغاري بردن بلا شغاري بردن نوسا شغاري دكشينه إذن زان وقت قوة جانا هكي هبي بلا بردن دقوش شغرات خيدم أدفهم كو شغاري دكشين ناين با çünkü Amerika yani ama koca izane çıkarı yani belaya yani bir adev çıkarı verdi. Hatta desteği var bile verdi evci bile koajiye yapar. Bile persamini davi be gerek peyami o hatne lehinek ciz mamuste xabıdım iştağlandın nefse bile hinek agah yemeci hebi. Merhaba mamuste gotiye az tip yek nexoşi şekerim dert kebeser şasadi gelo ev tesireke çavat. Yani tip 1 daha tehlikeli çünkü pır yaşı peşi da emre genciliği de dertte meydanı. O hemen tip 1'e de pankreasyaman hiç dermanı çeynake. Riske bir pırzede hele şehset yani pırzede yani teke ve koma yani. Şeker koması tehlikesi yani nizanım çima usad ve tedaviye mümküne tedaviye yani ana pır rahat ka tedavi be. Derfet pır zede biye yani monitorizasyona devamı hane. Tabii saatlerin takip mümkün yani. O aliye devlete ji ev yani edihin alet derfet ne mesela musta binçerim de ev teni var nişan dedi tiştim saç derket ne var. Miktara insülüne ev dereceye şeker gelek nexweşiya şeker tip 1 hene avana bi rahatî tê tedavî kirin û artık pir
زیده او زیده چارسدی زیده پیسدی ام نابین او مهابش بالسالا اگر زیده شسدی به او زراره مزن دده سیستما نورولوژیک o dedi gürçika da vakidin dedi meji u dil ev gürçke u xara dikar xarab be yani ev ihtimala ziyade de be yani bir sala vaqta ku de xuyname de şekir de dikev ser düsüdi edi artık zarara mezin dedi organa bir taybeti dedi gürçika o gürçük artık namadı xabirti o ihtimala diyalize ziyade de be jiber bir avayı çibik پیوسته کود شکری خدا خینه ز بنی دسودی. زمستا تامین دکیم او شکر دخو. شکرم آخم نجی او بگویت تشت شیرین نخم بلا تنی شیرین آیا و خانم آو بیزارو که بن ازبار مبزن یعنی وهم بقلوا یا وان تشتاج حیات قدر خن مسابقه جن باش تربی نه أنا درخن جمرة دبيجنهم كم بكن درخن تاني يعني شاي بشكل از بين باشا وقاس جغيني مي حتى جوابري كم بكن هالبت جاري كده إنسان نكاري لي كم ببي باشا بس تخمين دكم خانم بلا بقلوات شينا كده مسابيجن إيه باشا ما مستزي بردوام بكم هوا إنسان مثل زبستاني قالوا ريسكا قريزة دل زيادة دبياننا تأثير كهوا صار لسر هي أنتنية هوا هم زیاده گرم و هم زیاده سار تاثیر اولی سر دل هیه هوا گرم چاواده که احتیاجا خوینه و زیاده دکه وکیدن آو ونداده که بدنا مروف خوینه وان کم دو آوا وان کم دو خوینه وان تیر دو لا وقت بكي وقت زفتاني شواده به وقت زفتاني جي هورمون ستريس زياده دبن بله اف بدنا مد هورمون ستريس زياده دبن و سري ده ساعته وقتا كم هشيار دبن ساعته 5 6 هفته و دما ده او هورمون ستريس بيك دكن و دما احتمال ريسكا قريزه دل زياده دبن وقتا كو ام نخوشیا دل به مرحبا و ام دوه سرماده ام در کون در و ام به اونم ام کنجه جلی تنک لخکن بدنامه او گو جواب ده سرمایه او سیستما سمپاتیک هشیار ده به سیستما سمپاتیک چاواده که اتکیا سر دل زیاده دکه دل زیاده لیر خیر دل زیاده دکوست بن استرس سر هر ارگانا چاوا باندرای هوا وکیدن سر دل جهیه و احتمالا نخوشیا دل و قریزه زیاده دکه اف تریاده که سرمایه و سر سبیه نخوشیا قریزه ما مش جنا وزلامة ده فرق كي ميروجن ده يعني فرق كوسا جوزيدة ترى بيجن ميرارة دارت كبي أنجنارة دارت كبي احتمال كقوله هي آخري زادل مش ما مستيقظ بفرس عالي سرمایه ده يعني قري زادل از بقيشتي بيجب عالية ميروجنا ده فرق يعني بري ايبي فرق هبو يعني daha پر de merada medidi de pireka da hindik pirek avantajı aman epi avantajı aman hevun beri. Hatta menopoz dönemi hormonu ve korumuştu ki ama pişti menopozu emdivin yek. Evci yek. Diye beri pirek per stresli bu. Çünkü genelde limale bu. İş iş dünyası da pirek pırtına. Ana mesela ama becerniğim ve ana pirekin. Ondan iş stresi ve izleyebilir. O rastici ev tütün kullanım oranı yüz edebiyat pire kadar. Emirciz edebiyat. Pişti menopozu hem hama be disa mer daha tehlikeli ama hama beşin nezi evin. Hoca go sermaye ama serma buhu spazm çetke. Damarı meri büzüştürmüştü yani. Damar büzüşmüş ve zaten nakşin jiptara heve serda evci büzüştürme bike tabi riske yüz ededve. Ve de meştere le meydani her tiş çedi benim. Ama çok az zarar yani çok ve tarza jiyane te guhertin jina wa mera dibak havde yani tarza jiyane mer çıkari dike jin jav kari dike çı duxu ve aynı tişti dike le disaji farkı bu dnava jinu mera da heye temene jina je mera hin zedettire yani ev
خویا دکه Yani gor lekolina. ده گور لیکولیا راسته گور لیکولیا خویا دکه بله باشه gelek peyam hatine مخصص چند تا بابو خوینم لی براستی belki نگیجم همه قصورن میزنجن هوا صبح زیدی سب خوینم از فرمان bilmez اسلاوا جوار دشینم گوتی به تایبتیش هایدار یشار دبیجم ام پروگرام و geleki کیف خوش بونه سلاو رز دبیجه لباشار ادنه جوار مرحبا دل میرا زرار جدیل مره زرار اگزمای هی آنتنه اسکندر یلدز نویسنده گوتی سپاسکم اگزماز باورم نخوشیا بیرو یا جرمه تاثیر که سر دل هیتونه هم کارم برسه بدن ماموسته کرم کن اجورت بیجمه اگزما اگر پرچه کی نخوشیا سیستمیک به ام دبیجه اوتومین نخوشی اوتومین یا جی روماتیسمال نخوشی اوانا احتمالا نخوشیا دل زیاده دکه لی اگزمایا لجیا کی لوکالیزه کم زیاده نابه دورا دیرسکاوی دورا چوکاوی اگزما های زیاده نابه پر نابه او درمان علاج پیوست ناک علاج ناخو او احتمالا نخوشیا دل زیاده ناکه لی جارنا تماما وجودا بدنوان اگزما دبه و درمان حوجدکه حب حوجدکه ام دبیجی پردنیزولون او جو هورمونه که او هورمونا او قرمی وجهانن او جی جانا نخوشه او احتمالا نخوش تانسیون زیاده دکه نخوشیش احتمالا نخوش شکر زیاده دکه او احتمالا نخوشی دل جی زیاده دکه زبر ویسته دمه بخوا اگزما احتمالا دل زیاده نکه جی دیسا درمانه کو امددن جبوه نخوشیه یک نخوشیه گرام به دبسه دمادل. Yani sonuç evi tipi yöne eğer iç organı evi o pır zede ve nakhaşi pır alevlenmiş ve enflamatuar hastalık ye. Lugori tedavi yöne ev tedavi ilaki zarar da kalmış. راسته سلام ورز گوتیش هایدر خوجاره کوهاتی ترید کردیه بلا دایم ورش خلکره ببنا عالی کار ماموسته ما مهمت بای هنگ گوتیه امتحان چاوی هایدر خوجا گوتیه ماموسته Gel spas. سلام لوک کرینه پرسک میدی هی از ویش ماموسته خوب پرسم مرحبا گوتیه ج ماموسته ر ویش سردار خوجاره جاهید öztürk دبیجه خانه مامن 2023 عدل انتابه لنخوش خانه که بایپاس بویه پیشتی عملیات بلازر عملیات لازر دیسا عملیات بویه پیشتی وی که هر تم نفس آوی تنگ دبی ام بچه نفس دارلی یعنی چیز سابجم و ام چند جاره دیجی مت تداوی دیتی لیدیس نفس آوی نه عدلیه گلو ماموسته مل سر بکاری چه بشه بله بایپاس بیاز بقیه نواره دست بکید بچه بایپاس بویه به عملیات پاش دیس بلازر عملیات بویه نویسان دست بکی برا هایدر hoca Yani bypass tabi em bu van nakhaşa hoca yani kardiyoloji behavra organizasyona van çetkin. Yine şey damarı van ne başın. Yani bypass biki veya stent biki kalite damarı van ne başın. Evet çağı tehlike mazına. Yani çi biki dise tehlike mazına. Malzeme ne baş beğenirse. Edi diye avan kuralek megotiye nak. Yani bypass gibi veya stent veya balon gibi o tek kalp hastalığı derken veya enflamatuar hastalık ki devamdı ki. Gerek ki önlem bine yani tabi eğer önlemi yok tamama bineci, disacı, nekhoşine ve mutlaka bir kardiyoloji doktora havalle birinin belki başka tişki veya başka çözüm ki eve mutlaka bir çözüm cerrahi binin. Yaşı bir gence Musa Jefamkir tedaviye mümküne ama hinik nekhoşene çi bikici damarı uysa ne başın evan kuralık me gotine nekirne edwici beci me gavan ne basa spor ekir yurt dışıcı xaviti me men cerrahi ditiye seyir kiriye damar evan vaka peçiya mer qalın damar evan başın damar kalbe evan Loğu baş deniren qay spor dikin gavan ikame go tev sporcu ne yani vega vatte çi li tamam şehir evan spor alanı yani el İzmir'e Diyarbakır Cumhuriyeti, el Ankara Cumhuriyeti yani spor alanı mı pırkemin. Aracılığı ve ekü devlet Şaredari aracı kesin kupere alakadar spor alanı çekin. Aslında ama semledlerin her farkı heye. Yani zedekin ama seriz bağırdık. Zedekin ama daha biraz zedekin. Yani ciki apartman heve gerek elbervi spor alanı ev. Havşavan demiş ne? Eme insanı ameliyat özellikle pireka damartının.
Hoca izane damarı pireka keme. Gerek ki bu spor bugün biraz damarı ve kuvvetli bir. يو ام تشاكل من المال دهيلن ونهلن ام دركه بن حيره Serbest. ايش مالي بمدزنا كده اجي سربي مجارا گوتنه کی بکم نخوش احتمالك هي بايباس در باس کریه اما بلکه جی او نخوشیا زمانه کی د کریز در باس کریه و پشت کریزه قلبي ضعيف بويا كم دخبته تشوخ زو مداخله بك هاو زو قلبي وان قواتا دبي وكبري ام منك كي بك جبونك ملت فهمك وقتا كو باران بارا ام دد كنا دعاء كنا باران بارا لي وقتا كو عرض تام اشك بو وباران باريا تو فایده جوی ارداد که نه زمانه خود باران بباره یعنی زمان او مداخله یا کود زمانه خود بکرن یا بایپاس جی ببه ستند جی ببه آنجی درمان به درمان کرن جی زمانه خود وقتی که بو فایده یا زیاده سر دل وقتی که درنگ دکوه فایده کم دبه سر بیا بیشم یکی که سینگاوی اشیا و او ایشان نسکنی ایشک گران از مرنکار بیشه و نخوشیا دل آنجی نخوشیا کدنه یا خوف جبانا مرو برا هر سریل نخوش خانه خینه چونکی نخوشیا دل جان را خو بشکلی اوایدنه خویا دکه جان خو هیچ خویا ناکه جان مرو نهان سدی پنجی نزانه قریز چاوا در باس کرینه وقتا کو قریز در باس کر 2 ساعت گرینگه چون قضو هر سرید نخوشخانه خیلی ها قضو مداخله ده به ها قضو دماره آن وده به و خوینا قلبی وان بید خوین کرن و درمان کرن وی آوایی قلبی وان زو ده به وقت بره وی نخوشیاش به که قریز در باس کر به پشتی به بایپاس به بایپاس چون فایده بکجی دیساجی او قواتا دل جارنا وقت بره نابه يعني وقت بقى يعني تاويت كذا دفردا تمام نخوشینا da pro mühime difirda jî erken tadı. Çıka zu harın, çıka zu tanıya zu lexin, avka feydawi çetir, feydawi daha başı. بله مع مستاذ هري داوي وقت ما عندك مالي نسخازم سر قفاقة دلجون هناك باخون دورة بعمليات عمليات من هناك جرانة جبوهن كسايان جو قر عمرا بايك دو غري بيشكش معني ما يبري إيساي ماز في عمليات بوبو هناك يجي جرى جران دار باسبو ونتكر هناك بحسابي kapağı dil gelek avay zana xarab dibe nexoşiya romatizmal sedema heri mezin rojlata navin sedema heri mezin bu çi bu romatizmaya dil ne romatizmaya bedena mirovaya farkiya wan gelek icabdiye çava da kavali bi nexoşiya iltihaba qirke bamdveji bademcik pişti ve وقتی که نخوش به نه درمان کردن اول چه دبی روماتیسمای دل روماتیسمای قپاق و سال به سال اول دبی چه قپاق آن خراب به او صدمه که صدمه دنیجی امکاری بیش نخوشی زکماکی مثلا هنک های قپاق آن سه پرچه هاتی بچکن هنک کنز دو پرچه هاتی چکن پرچه که هاتی چکن هنک جهی قپاق آن tam naygırtın, çava tam naygırtın, hem de beje kapağını bak paraşüta, organik kapağa bir kalp digrin, avana ne tam bekavetin, ava çava da bir kapak çid be, hem dikar beje mitral kapak prolapsu, sedemek kapağa aorte, cana aorta kapak avji se kapak çıkıyor gerek haba avana da bir du, henek ne hoş hani yakın, avana da bir sedema نخوشیک قپاق زو خراب به و هنگی جهان به سالا به تمن چقدر زیاده ده به او قپاقی وانجی تگرتن هدی ده جنراسیون چه ده به و قپاق خراب به بجارنا ام به وقت دل و ناکن ام به قپاله اپراسیون ام بیشن گرتی ام بج دامارا دکمنه ام قپاقی وان نیام و دکن یانجی ام قپاقی وان شناوی قپاق ندنه دخینه لجارنا مجبور ام دبینن
ام دشینن دما جراحisi kaltama cerrahisi ev ya tamir dikin ya jî degişt dikin. Haydar Hoca kanı Gavanı ki ben bas erken tanıkır ya da kapak ama nexweşîna da ek olarak hoca go ejibeşim. Mesela iskemi kökenli ev kriz falan derbaskin ya damarı mancı etkile kapağı mancı etkilemiştik. Kapağı mancı etkilemiş. Kapak yetmezliği içeydi ve yani mesela mitral yetmezliği ana önemli sebebi on iskemi kapak nexweşîna emcerat vejin sebebi ve krizi. Jibuna havaya gerekli zuarın. Hoca baskır yani romatizma beri pır romatizmaya bağlı ev kapak hastalığı beri pırvun ana gittikçe kemli Türkiye çünkü tedavi mümkün o zaruki manca tonsilit A grubu beta hemolitik streptokok da emcerat vejin nexweşîna tedavi mümkün Türkiye tedavi yaygın anam kemdivinin dejeneratif endvejin daha pır yaşla beraber ev kapak hastalığı falan dertini hoca baskir evki vanene tedavi şekliye vanene yani ilk basamağı mümkün olduğu kadar işte hareketli o ilaç tedavisi emrinin van eğer henik nexweşîna konuyu pır genişe henik nexweşîna kardiyoloji bir ameliyat vedke veya stent falan davece skevancı bu tedavi etke henik jiz emen ameliyat kin eğer pır dereng neminin ameliyat sonucu ameliyat kapağı pır başın yani aort kapağı ameliyat etkin, mitral kapağı ameliyat etkin, pulmoner kapağı ameliyat etkin, trikus bir yani çar kapağı emeği önemli yani de kalbime de ama ameliyatta tava başarılı olarak pır rahat olarak karın ana bikin ama evci gerek eder. Evci erken tanı önemli. Evci ev kavana yani derece vana ne kavana kan bu. Eğer kapak hastalığı heve ondan sonra ameliyat icap ke kardiyoloji radisam havrat tıkavetin rahatlıkla ameliyat tamam mümkün. İnşallah Xuda şifa bide hemiya. Ez bartkim muhteme hindik jimat. Bejim kerem ke mamsla. Cümle kez bejim. O nexweşiyarî tîmê jî ser bandorê ser kapağa dike. Ew nexweşiyarî tîmê çiqa zêde dibe sal bi sal kapağa jî dikare xerab bike. Yani ji ber vê wekî mamosteyê min gotî teşî sazû newsa mamoste divê em hejî hebin. Merheba gotiye ji bo we em her du mamosteyê xwe jî pir diacibînin bila gelek cara werine ser ekranê lewra agahiyê hêja didine me gotiye ser seraser çava heta ji destê me tê bi zimanê we îdayekê em mamosteyê xwe digînin ber destê we em bêjin. Merheba ji were bernameya we gelek bi fêde bû me guhdarî kir îşallah bibe şîfa ji me hemiyan re em bêjin. Merheba ji memleketê we û ji hemû dinya gotiye ji bo Profesör Doktor Haydar Yaşa ez gelek silavan dişiyenim Suda şandiye mamoste gelek silav şandine ji were ji İzmirê gotiye Abdülselam Bek ji Haydar Bekrez gelek silava dişiyenim gotiye ez gelek spas bikim ji bo peyamê we hemiya êdî peyama dawî min xwend spas bikim ji bo we êdî wextê me nema gotine wê dawî ez ê bistînim mamoste yani bila şîreteka ku hûn temaşevanê me bike hebe kerem bike. Birader çıkarı verdin. Berê. Biraz spor bikin. O pişti çil sali biraz pır goş nekun. Eğer mümkün ve biraz zeytin ev bikin. O bir fekiya hayata devam bikin. Yani stresi dur biminin. Vaki ve got şinkayı am hayata kadar zeytin. Aynen usta. Pırta pır hoş divezi. Vana vakti bikin estahmin bikin ve hayata van hem kaliteli ve hem insan emeci çıkardıkça emri maziyede ve kaliteli yaşlanma pır önemliye ve kaliteli yaşlanmış bir gün. Ravan kurallar bugün em projeman hazırken vakti bu başın emci başın. Spor sılav divizim tamamen memleketi mera insanı mera. Profesör Doktor Haydar Yaşa spor naxoşin dilu demaran gelek spas dikim mamoste elbette mijarên gelekî hêja em serê axivîn gelekî baş bûn rastî dema li ser ekranê temaşevanê me jî bi zimanê kurmancî van tişta hes dikin hîn bêhtir fêm dikin dema doktorek dibêje bêhtir li wan guhdarî dikin îro dayîka wan bêje her sporê naçin zarok lê dema doktor dibêje guhdarî dikin ez zarar polikliniya divînim wextê ez wara kurmancî xeber dima ku ez birayê wan evkê wanim ez jî wisa ew dikim İnşallah insanım ev daha sağlıklı evin daha hayata başı. İnşallah. Bila jiyana ma hemiyan inşallah bitenduristi derbas be. Mamuste bu aracı disa gelek agahiyen hejama xavin gelek tiştin xoş ve godun naxoş ve jmara nevisandın. Doçent doktor Serdar Demir. Yani em tuhazım hene ki unjil serbe mesele tişna bejin ku yani em çi bişteğlinci davi doktor dibêje ya betir milletle guhdarit ki tişte go diqqat bikin ji bo dilê xwe em hêje hebin tawabî baş. Ez karı vê bêjim jiyaneke ve roja pevde stila jiyana xwe biguherînin jiyaneke ji bona tendustiya
وان چاوا پیشتر دکوه چاوا باش دبه و جیانا بکاربینن از کار ویا بیجم و وقتا کو نخوشیا که نشان دا بلس سری نخوشخانه خینه و چاره سریه بگره يعني ام تشي سازوه نكل سرسلينا وسا بطايبتي گفرن نبنم ام سا باش گفرن نوسا بطايبتي دالي پنجشير قانسير ده افيه كلكي ام درتخن پیشلي از باردكم دل مجبر كم نابينن يعني جي دمار ما گلكي تشتكي زراوه و گلكي شكي هجال سروان دكن يعني بتشعبات تشتكي نايديتن و عمليات دكن تشتكي گلكي بقيمه تجبو جانا افت تشهيه اورگانيكي ما وقتاكو حياكو نبج از وايه ام هيا مجي چنابه جیانا ما او وقتا کو درانه ما نیشه ام نزان درانه ما هيا چاوا چه فایده وش ما هيا حیات دل ما نیشه ام نزان چه فایده دل ما جمن هيا چاوا نگه ما نیشه چوکا ما نیشه ام نزان او چوکا هيا بریا کو نشان بده ام قیمتا وان زانبه به هر تم دایک امد بجه کودرای کی بشه رحی کی دور دایا براسته جبر بیکل خود تمامی باش بنهر نموس آبیز از گلک سپاس که ماموسته دوچند دکتر سردار دمیر پروفسور دکتر هایداریشا مالا باش با آگاهین هیجا از هلبت به سولیستامی هیجا رجی سپاس بکم پروین حسینی گلک سپاس برنامه ما برنگین کر خاطرش تجی بخوازم نمی موزیک خلاص بکن اسماعیل حق پارماکسز گلک سپاس مالا برکین گورلر گلک سپاس مالا و آوا دسته و صاحب انشالله هر تمن مسامه کیف خوش بکنم بیجن ساعت آوا خوش ای باشه ایروجی وکی هر تشتی خوش امجی هاتن داویه برنامه آقا ایروجی مقدان صبح من ساعت ده به میوان و مجارین جدا عملی وی دربن نخوا باش بنریم بلا داویه و هفته خوش تر باس به سترس آخوا کم بکن حسکرین بکن از باورتکم حسکرین و دل مجی خوش بکه رحم مجی خوش بکه و مرحت بکه شبر بکه حسکرین جناب مالا و کم نبی حضور جناب مالا و کم نبی بخاطر و رجا خوش بمین Hanım eli hanım bu kamala bave meni çiçek ara uşadını tu sozna diye gideni Hanım eli hanım bu kamala bave meni çiçek ara uşadını tu sozna diye gideni Çelbis kagulavdune Kerem kevererune Agırdeyne serqalune Hanım eli hanım tu çelbis kagulavdune Kerem kevererune Agırdeyne serqalune Hanım eli hanım bu kamala bavemni Çiçek ara uşadne tu sozne diye gidene Hanım eli hanım bu kamala bavemni Çiçek ara uşadne tu sozne diye gidene